kuva batubwiye ko bahakeneye twarubahirije barashinga imbibe, ahubwo ni leta yonyine niyo turindiriye kuko yatubujije kubandanya twubaka dukora igikorwa na kimwe tuhakorera, ahubwo leta niyo twarindiriye ngo ize iduhe ibyo ibisabwa n'amategeko n'umuzibukiro no kutwereka iyo tujya kuko turi abarundi. Dukeneye komisiyo izoza kugira ngo tuvugane itubwire tumenye icyo are bazotugurira. Nguho urugero nk'aha twebwe aha imwe twayiguraga miliyoni 3, imwe miliyoni 3. None umbwiye ko izotanga 250, mvuze ngo 250,000, no 250,000 umuntu uvuga ko yamuhaye kuri zinuka mu miliyoni, uvuga ngo yiteguye umiliyoni wogura hehe? Baze basesengura itegeko neza basinye muri 2011 ingingo ya 426 mu gitabo bisinyiye bonyine cy'amategeko ivuga yuko wendaminiza umuntu ubu ku biciro bijanye n'ibyo yakoresheje n'icyo gihe nyene umwendaminijeho. Ni itegeko bisinyiye bonyine ubwabo. Shewe nibyo mbyumvanye wewe byo by'iminsi 10 nta uraza kubimbaza. Nta cyanditse ndabona. Minsi 10 wohava gute? Nkubona niyo komisiyo izoza kutubwira ko tuzohava. Ntiturabonana nayo. Muri iyo minsi 10 no guha amafaranga ngo ujye gupanga. Uhiga inzu naho ipanga niho yironka mu minsi 10 ntibyo ukunda. Ariko ibintu byose biva hejuru. Umushikiranganje amaze kuryandika ari kuricisha kwa Mr. Nteri naje akabirungika ku mukuru w'umutumba. Twe Mr. Nteri kugeza no munsi iryo cyete nta cyararitubwira. Twege ntitwagaye leta. Niba bafite ubwo buryo mw'iyo minsi 10 twebwe ntitwanze kwava kuko no gupima barapimye turemera. Niba ubwo buryo buhari nibanyarutse kandi rero banyarutse batavuga zijya karanti zonyine hegitari na zijya sasu wasane kuko abantu benshi ngira ngo nayo mazu arimo arabomagurika beneyo na makredi batse mu mabanki baciye babuze ibikorwa na kimwe ntusakara bujya amabati benshi barafite mu mazu inzu zabo none nkaziya zimo zirabomagurika bagirwe ko na zijya sasu wasane tuvavireho rimwe twese twavireho tweri twagwanije leta tubaze kuko nigihe baza gupima nta muntu numwe twese tubigwara n'abahamye mu gatondo tukabari kugwara kuko leta imaze kwivuga ko uguhagaretse mu bintu nyamukuru niyo minsi 10 yagize myinshi iyo ni nyarutse itanga amahera itwereke niyo tuja kuko turabarundi kuko ntidufite yo handi tuja kuko abandi babahaye abavuye aho hambere babajyanye mu marambye niba natwa tujyana mu Rutegama niba batujyana he gusa ntibatujabutse urubiye rwacu rw'u Burundi. Tusaba leta irondera intumwa zayo zize zegere abajejwe intwaro baze ibintu tubijyane buke tuganira twumvikana twisunga amategeko yabo bisinyiye umunyagihugu ntahohoterwe natwe ntiduhohotere leta ko leta ni yacu n'umubyeyi wa twese bwa n'umunyagihugu n'umwana wa leta nitore umugwi uze uwegerane n'abene gihugu na jewe ndimo mbarongoye twitoremo na twebwe bake tumvikane ibitahombye umwene gihugu kuko benshi aha n'amabanki barimo barariha benshi izi mpangu naho bazibamo zipotetse mu mabanki nibatora umugwi uwo mwanya barimo barafata bwo guteba nibaze bitoremo umugwi baze tugirana amanama niyo yubaka naho kuzana ibintu by'inguvu n'ukuri aha agahitiye mu nguvu mwarakabonye ntawe kagiriye akamaro. Uwo mugwi uzoba uri mwizo ntumwa na twebwe abene gihugu tuzitoramo intumwa bo ngaha mu Gasenyi simaka bose kuko ni bose nibakumvira umugwi uzogizwe n'abene gihugu nanje ndimo uzohura niyo komisiyo izotanga umuzibukiro.